Prem Pebam Manung Hutna Dam Puno Putaram Nokchari. Ngasi Maru in Ngasi Tamjari topic as say Hosik Kanglup Anigi over Irang si Chahi Mapung Paga of Subnatagi Mari Tangaiba Dumba Kanglup Anigi and Chow ethnic classes and Mukawari. And go Lady Kanglup Anigi Maraksida, Lady Kanglup Anigi Oedi Irang si control Dong Navagita Mapalam de Gilak, but Tong the Central Forces Mayamka Manipur deployed a lady. Hosik Pabu in a Sarkargi record committing almost 60,000 Hosik say Manipur lady Bini. Adana Manipurgi Kachinkoya Madi Singya Loina Loina Cookie Maitegi Kul Singa Taina Mufum Singa Hazik Adam deployed away from lady Aduga Marak conflict say Kogi Maitegi Praza Singamadi Assam Rifle Chingba Hariba Sing Siki Maraksida conflict a chow of Topi Wafum Lay Adana Manipurgi Kogi Tonganba Praza Mui Mayam Manipurgi Assam Rifle Longto Havaki Kola Chingba Yam Ka Hen among the Masi protest or Galai Adua Amaram Damu Masiki totally vice versa Yang Cookie Gimuation Amuk Mapani Lagpa, Assam Rifle Singer, Mukdona Dinner, Makoiga, Tongan, Hoi Tabak Torum, Mayamko Tominavaki social media, video footage, Mayamko Legre. Aduna, Nasi Equina Tamjari topic as Hazik Oediba, Masiki, Iran, Sida Hazik, Kogi, Metegi, Kulsinda. Lahana Layramba security forces sing Maruina CRPF sing Tolak Bamadamda Makoi Eva duty Amuk Masana Makoi Maram the Han Krage Habagi Madugi Koi prior information of the late Namafam Sitado Chakita with a Koi Manipurgi Kogi Maruina Koi Nupi sing the Tingbagi Wafam Chingba Hazik Nasiki pouches in the way Aduna Nasi Kogi Lazari topic Womenfolk and security forces. So associating us tonight Nasiki Hek Igi yet Tangana Faminariba I retired Colonel Shantikumar Sapam. A very good evening, sir. And Muktatram Ukchari. Aduga may I think Laviva Oda Tokchom Somorendro, coordinator COCOMI, Oda Somorendro was the Ramukchage, Aduga Hek Matai Tangtan Laviva, Oda Dr. Homen Thangjam, faculty member, Indira Gandhi National Tribal University Regional Campus. Oda was the Ramukchari. So ngasi so sida mugana ngasi lai video guest ahumak taram ukchage ai han wisruk se ai randomly ekta lecture ge ai hek thangna lai video oda Shantikumar da aduna oda Shantikumar oiriba film se hojik akhoi gi Manipur sida oiriba lance na maram oiraga akhoi gi tongan kachin koya periphery mayam khakta irang se amna ka hena thokiba film lere Manipur gi hojik oiriba even Manipur police ka mapani ki lagba security forces Assam rifle ga mukna gi bukhana sugnu de amna chawno irang thokiba leire amadi torbung bangla daga khoi fogak chaw ikhai daga masi khoi Manipur police na masagi tawjagi tawa duty ke se masi thingjal laga chalang gi dabagi wafam bhau leigre aduna hojik khoi Manipur gi imai ben mayam khak tholaga hojik tingri gi saruk tingri haiba jaga ji sekmai police station na kon ba jaga am khakni haiba jaga si cookie khul ga hek thangna ba aduma mafam am khak su oiri aduna haiba jaga sida hana deploy security forces CRPF sing si tholak ke tawon da khoi gi meidei gi imai mayam khangna mafam si se boidri mafam si cookie sing na yamna toina tawa khoi gi lan toina tawa nongoi toina ka bu mafam khasu oibani na hojik mafam si thadu chat pa yaroi habi gi wahom khlai aduna swai wai sida kari miyeng jeng bi ai kamaina thambi ai Manipur gi security ga Manipur gi khoi gi meidei praja singa adum mukna bu gi wafam si adum ekoi ui aduna swai sida overall kamaina yeng bi Ahanbada ai wafum ta thamjage akhoi community se akhoi maitei heba community si akhoi Manipur da leiba mayam sida haibadi Naga Kuki and Tangku Naga Kuki and Maitei community ahum sida security forces central gi security forces haiba sida karam gambar type kino and moina function tawisi kamai tawi operation na kamai tawono haiba se khwaidi khangda se maitei si way Sigi matangda security forces ki central forces ki matangda knowledge late tab se maitei na khwaidi oy yam oy masigi knowledge se cookie su yam na lei aduga naga su yam lei masigi reason se ai hyper hajage akhoi gi Assam regiment hariba notice ki regiment sida lei si sida lei ba jawan sing se ayambana naga cookie and Assam gi kangbu ne Meghalaya ne Mizoram ne mainly moisi oiba aduga maitei gi di aham bada sungaw yorom da badagi 1998 tagi maitei gi vacancy yauhi ana security force army gi haitar ga di army changi haitar ga di regiment haibadi region wise oiba caste and creed ki oiba adugumba regiment haibani maitei haibasina karambada join tormge haibu hoina join tomba yarmi sina Rajputs haibasine
Rajput haibadi Rajasthan gumba UP gumba Central India gumba moigi main do Rajput sing do aduna join to bu yaba infantry hedi nomoi macha pairga khongmi lanmi haibaduni aina hajarise adu join to bu yarmi adugi category du da akoi maitei su yawhallame ba adu maitei su yawhallam bu adugi category du da akoi changma ngam khide ba aduna yawra ise masing yam dana ama ni khatane yawra ise adu atopa regiment amana guards na amalai guards haiba regiment sidana magi kanosi height se 510 ogadaba and 510 du gi scale am thamba matamda makha da mana lit pa yaragadi ma adu yang yawu yaroiba qualified or tarsu aduna qualified over se aina thingjarak pada Manipur da jawan level da guards yawu se ahum mari de na thingna de Without getting a cycle and to be Maroina, Manipur, Lak, but on security forces, Singi, Matangi, knowledge, Matangi, Manipuri, especially Maite, have a DC, Masiam, Kang de, we were from the Nazi Tamrido. Masi Kang the Bimaram, Kamina, Yang Way, have the Masia Quaki Manipur government, Sarkana Marilla, number departments in Masia Quay public to Father, Masia Quay publicity, the way we go, Natraga, Maite, like Haiti, Kangi, and making Matang the knowledge lady, how do you recommend? Mase, I explain to Motam the dinner. See discussions at the Yaro. Okay. Even learned like let's say historian book because one person me ama do they employ to matamda imung thak to neba adugi facilities jam lagre macha su phang do neba ko ada ai ngasai gi hojiki ibona hangi ba question do matungina ai kitanga tathar ke ba that itself will answer the question I just ni ko ai mafam do yodri ba adun sina army gi legre aduna akhoi army maite ne changami se ayamana army supply corps adi cheng cha na thakna ba supply to ba adagi gari thoba army supply corps gi andaga ATA na sagol sena ba adugumba ko natraga EME gari sembagi adagi noyam da inchoi pai bam puna te moidi masagi tangi chapada army na noyam pai dia te pai bi wani aduga fighting da changbu kangbu na te ko aduga armored corps tank thoba yam difficult oi join toba artillery difficult jam oi like haipam daka le to competition se mainland gi 100 crore gi manung da compete to chang ka doini aduna ngam da bani na akhoi se army have some yam chang de ba mate gi chang ngam de basically hauji ti khara aina hajaba ma samne jim da khar chang e haido percentage yam de adu so hauji tum yam dri ana sima le paramilitary forces ta di kamai to ge bo sidi kora sidi all india gi vacancy wise ne caste create mayamsi vacancy wise ngatani loin vacancy ngatani and vacancy to da ahoi gi maite gi hauji oi population 0.001 ba 0.001 si di am changbom ngam di ba yamna wagre aduna simyam si changdarbani na ahoi army gi uniform setpa army gi natraga paramilitary forces CRPF CISF mayam si changdarbani na mogi operation ji kamai to isa koi khangde ba khangdabnina any person uniform sepa la matamda akoi si ki tu ko choina thingnaninda ba khonnaninda ba adugum bagan tore ba now what happened is hoji highway akoi gi rima event sing na thingni hare se matam kharasi moi leminare adu lai do akoi indian forces ngatane ba la kan ta den khang ba kamai to na sibli kan to bunati he highway gi kanu soina khar moi da impression khara create tor ngani ba moi leba matam da akoi safe way aduga akoi isai tom da na volunteer sing jina akoi ngata na tawjaba se sisu yam wa ba pot amane ba hata ka hata day and night 24 hours with so many people every post deployed to khodar is very difficult task adu mantung da ma imung manung so mu macha gi jung thak to na khotan to doine ba CSO se sengbai de government tarokpa soi thapok chingja CSO sing de he kano to bai tar madu tawdana ba aduda thingba thamba asumba thapok on thokna bai tar aduna kamai to ge handak ki si yamna angak ba mana kamai to ge da khoi ji khoi ki lan se khoi ki kino external aggression ma mi leba atop leba ki lan ta salak dung to gi bai tar masida khoina khangi ba khoi kitang mayamna su yamna waro CSO sing da kaino CSO tumin le sel ka yam haina bai tar prem na ju haidin ada khoi ji khoi da hatik irang ke rakum tam da yana ma da khoi gi laksan do go menas laksan gi da ba okay laksan gi da maram morga chaw thok re ko chaw thok budai di akhoi COCOMI na a ba kino ji hogdu ai tar khoi wa khandana sai gi community ne thopa class community crisis oi winning da khoi thindok thin toy ne prem ju khangam ni ko det hek nongan ba khoi gi det 4 adu moti ta hogda det kano dagi khoi gi saben de ju anna phang ta re ba det 4 ra ke do de lok thoi khoi na kang bai dagi ko mi lok thua ga mai tei changwa mo lok thore ba
अदो अनीमकी वाना लेबा कोई सिगी फासे मारा सामराय फंदा लेबा तोगान मोगी कुकी की भी मैम कोई चांपुर थिले चांपुर ले मिटे मैम कोई पुर लाके हाइदारे चौबर रोल में कोई लौर लाके अदुगी मतुंग दा मसी थिंदोक लोर मतुंग दा लाज कंगन कंजल को हाइदारे ने सिगी खाइदो खाइजिन लोर मतुंग ददी मसी दे कोई वाखन जी कोकोमी ने कंगन खले अस अखोय तो पूरा लोले मोय लोरे मखोगी वाखन सागलंबा हाइदी मपान ने चंगपा हारिबा ngसागी कोइना चिन कुकी नि हाइबा कांगुसिना मणिपुर अनौबा ओनबा लालोंग अमा मतम सांग मांगनि प्लान तौरगा तौरे हाइबिसि कोइना खंगमु ngमखिबा अदैने कोइना 7 जून दो हमने कोइना कोकोमिना कनो के नेशनल वार अगेंस्ट कुकी नार्को टेररिज्म लाउथोगिसे अदा कोइ मियाम कोइ लाउथोगिदि अखोइ द मोइन एग्रेशन चथरामने कोइ पुन लांथिंग मिनरसी हाइबिने अदि लांजि कंजेलेट यावरे म्याम सि यावरे अबाय तौबसिदा कोइना हजिक्सी अखोइना गवर्नमेंट की पोची पूरा गवर्नमेंट कनो सिगी पार्टी लान की पासदगी खाइदोखिबसु नतब मामदी मागी स्टेट फोर्स मैम सिदना ngakna खोत्र मैम तौरिदना थब खरा निम लखली हाइतारे सहिदा कोइना स्टेट लाइंगाकता हेक्ता कोइगी कनो तोक्सनदना थुगाइदन नंग सि चंगन गदो तौबदमना कोइ मसेन मुंगरिंगा सोंदे लान दे तोपदि चंगबो लानिना गवर्नमेंट लान तौबदैनी ओइजरगा सुचिदि लान मिन तोक्सरबो लानिदा कोई मसेन सुंगनबा कोई मसेन चुमथोकना तो ओइगिदबम यावदुना अखोइना मखोइदे कन्न तौगिते अदम याम याम वारौनगी अखोइदसु कोइ खांगे तौबदो हुजिकसुनि तौरिजे औना अखोइना हुजिक लौगदबो रोनजी कइनोदा सानाइबा पॉलिसी जी मणिपुर लैंगाक पाइबिरिबा अदगी मणिपुर पॉलिटिकल पार्टी खुदिमंगना ओइना खंगदौदी इंडिया ना कोइदे येंगो मियेंजे मखोइगी जियो पॉलिटिकल पॉलिसी दा कोइजी कई हाइदे हंगलायोनि सिना बजे मसी थादो नम पोसे आंगफमुन होय प्रेशर तबुम चंगेबा नतदे लांजे लोरोयबा मोइ कारादान प्रोजेक्ट नंजे म्यामा सुन तौरि सान स्टेट तको सि तौरो होन द सोल मेना कोइ छोलपा अदे सोना कदा प्रो डेमोक्रेसी मा ब्रह्मादा लिंगना होन बजा कोइ खुलाय सिना खलकपा सिगुम म्यामजे तौदबा फै हाइदारे असोना कना नाजु कनो खापाता मी म्यामा कापसले आरे नोमि कनो बोम थादा नद्रको अदु चेंजल मी लिसिंग अनि देना होमबो चंजल एको चंजल लैजे याम नंगबा कनोदा चांदेन दा केम लेबा कनो की कुकी होगी रिफ्यूजिंग की लेबा अद लेतियो ने किलोमीटर 10 मु तरोगा करी मोगी युंगुंग हैबा कनो दो अद ओइना लेबा अदा किसियार कनो की एआर की केम लेबा अद ओइ लागा मोजी ट्रांसफर से कोम तो केदा चुचामपु दा खरा कनो दा होगी कांगपु पिरोम खरा तोबा मदु हिदिल एजेंडा जी करिनो कोइ खंगबम चंगी अदुगा अखोइना वखनदि हारिबो सागी मपान चंगब कुकी इमिग्रेंट मैमसी मफम चाना रेगुलेट तौर थम्ब्राजु थमदब मेमान ताहन बाइतारे हौजी फोगद खोइना पाखतना 1951 बेजियार ओरगांदा खोगी कइनोंगा मैमसी खोगी जॉब मैमसी तकथोननबा मणिपुर लेबा खुंदामिने लेबा खोगी तोंगान तोंगा मेरौ मैम लाउरी पोची कदाइबो माइ पाखंगदोनो हाइबगी चंगनबा लेंगाइदा अदम सोंदा एफएमआर हाइरे नत्रको फेमारी लेगरे तौग्रे हायने तौग्रे हायगदि फजना नान मोइदि यामना कोइ लिउरेट तौरगा थबक तो तौबिदा भाइतार गवर्नमेंट सि कइनो के सेंट्रल गवर्नमेंट सिना दे अमना मखोइगी हुजिपो लौरिबा रोनजि ngasiबोगदा आइना तोइरा पाली खोइगी सेंटर की खोइगी एनी पॉलिटिकल लीडर अमना थमजलमे खोइगी आइना हानजो हाइबनि खोइगी कांग्रेस ना खोइगी आम पोजिशन पावर पुथे मैम जुजान हाइगर मैम मी सिगरे नत्रको अदगी सुबु सलम सुपते जे जेपी ना हारे अदु फत्ति हाइ पोसि बोइना सेंटर लथोबा अदि हंदक सेंटर दगी लामिबा पॉलिटिकल पार्टी लीडर सिंगना एनी पार्टी की लीडर सिंगना सु लथोनबा नत्रके अफसवा लथोन ची खोइना मणिपुर की मियान मजि खगम चंगी मसिजे अदुना कोइ मसी पुन्ना थेंगमिनबसे कोइ मणिपुर लेमिनेबा खुदिमंगना इंटेलेक्चुअल सिंग पॉलिटिकल लीडर सिंग यावना मसी वखन तामिनद्रगदि मसी भाब ताद्रगदि हारिबा इंडिया की कोइ जियो पॉलिटिकल पॉलिसी कोइ यावग्रगदि मोइददि जमाने मैतै सिदा मुत्खिबा मुत्तबा समानद्रो अदु वाइना खंजबददि हेना मरु ओइबदि इमा सिंगसिदा होंगैबा वखलोन जिनेबा खनबदा ऐ अदुमदि ऐ थमनिंगेबा अदु हापिबा सागी कोना लाइबा पॉलिटिकल ओइबा नेचर दुगी क्वेश्चन दुना अखोय अमु खनमिनरजेबा एग्जैक्टली व्हाई हाइबदुनेबा 1958 गी चिंगी लमसिंगदा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट थमग्रे आर्मिंग विदाउट एमिंग अना स्टेफन कोहेन गी लाइरिका मन लेबनी सिदा यावरिसे इंडिया की मिलिटरी फोर्सेस की रिग्रेट बने द डिफेंस इंडियन डिफेंस की रिग्रेट लाइक ओपनिंग लाइन यावरी
kari regret no haiba kanjida even India fought a external war Pakistan or China or any other countries ma fight out in Asia India na ningkha tamakpa matam dagi 1958 using air force they bombarded the Naga Hills ne sigi regret huji phol leibani na India gi military establishment jida ju civilian ga laigada relation especially northeast da moi gi psyche jida karai dono ma palefam khangdaba ma lei haibane makha tarakpada Manipur gi mafam punamakta Armed Forces Special Power Act thamdoi je 1981 dani Somorendro gi matam dani kaino da thani an chala Norway thani chalaga Norway chawgre na adu da thamgriba matam neba 1981 all over Manipur sigi matam jita gi haura aga akoina South Asian Terrorist Portal na amalai gani masida piriba makoina piriba data jidi kaino 1992 dagi na 2019 bau pieba aduga chei khara gi joi panjarake SATP gi makoi gi portal gi matungina cull from the newspaper official report in Natavida newspaper yaugi basing yaudaba adudi mangzare 6154 neba adugi makha tarakpada adugi manung sida khwaidagi yamna sigi 6154 sa masidi yauri bhaje security forces including the state police then civilians and so called insurgent groups 6154 neba then adugi makha tarakpada akoigi 1999 jina highest number of civilian killings neba then adugi makha tarakpada 2022 jina khwaidagi lowest ni taret khatani sidoriba adusu embo samasing da tawdagi then 2023 jida 163 neba aduna sigri baji round about akoina 1958 tagi if we are talking about Manipur ji akoina 1958 tagi yang patarabadi ngasi bauta sigri je more than 10,000 people sigre ko then sigi manung jida akoina yengadab je Armed Forces Special Power Act sida piram liba akoina black law karigi kaukriba sangstan khuding mana karigi damakta where against it haiba tabadi suspect ama tawba kanjida haning bab na hanaga nangi court order yaudana can be arrested can be sought that properties can be destroyed haiba neba rank ama macha rank ama na captain bo yodriba man natra ana sigi charak sida thokriba mayam ji mamang reju pankhiba CRPF ki langjin ki killing then nathang mathang mayam thokre malo massacre RMC adudi henba mayam ama ju thokra ne natra matam sida kinara music kari no mera paibi ki phenomena hai ji sidagi tholak tori baneba right from imposition 1981 di horaga by 1984 da mera paibi ki phenomena je Imphal Valley da di lo yaugre kwaidai noi tabamna 1970 ga 6 ta Valley Rose Chanu ana akoi Meitei na Chanu ana happy bo ani maje Assam Rifle na church from the raptor heart khriba so we have a very yamna noi tab relationship ama leba akoi na ngangwi gi da ta gi force kwai ki baje JK rifle side ne makha tarakpada CRPF na noi dagi akoi na kitang halakpa matam gi ki grije Assam Rifle jina anobo ne aduna perhaps nasai gi changai ba mapande changpa forces mayam jina counter insurgency je kamai tawgadabno na khangdabagi ama ju oirambi yai aduga hainingi ba poti always from the Indian state perspective tagi Manipur amasung northeast sigum irang nei mafam da thamri baji kari no militaristic approach ka weba Shantikurang da bam tawdeba sigi manung da zoro si naraga lampak ta nongam ni mita bo combing operation torga faira tamaga akoi ngang da pareng sa le pala mamai khumba mala aga phahanba natra asai da kamna ba ma thokra gana civilian myam da naiba long naga yalaga dumit chupaga phauba yauri baneba so many thoi da ba then matam ji da koina kwai ki nagri ji kai no pebet ki wari ningsang ga hodong lamboi ba je masi pebet mama ji na kiri kai gi no hai ka ji da it's not that hodong lamboi du la ga ma cha gai cha thokhini hai ba na te pebet na ki gri je hodong lamboi ba du ki mihat minai magi brutal loiba ruthless me am je pebet masak hina tamakadra na ki bane na ozai kana lal gi pebet hai ba drama ji sine tawju to rakib akhoi ki state ki police me am ju sigi matok tamakhi ba central ki agencies me am ji na ya tawriba me am je ya gadra na matung loine illaga kap na fake encounter 9mm ta asiba ma tarame 9mm tarame Chinese red grade na ma yauri hai je loi ki ba kuidri ba akhoi ki sida aduna sigi me am ji ki marak sida akhoi loina ki sigi marak sida among Malaysia da chanaramba Assam Rifle na introduce to kriji kai no Assam da ulfa ga peace talk to rom matung da chang khi ba je military civic akoi ki action program na thong sabi ba linna chikba hidak pi ba then volleyball tournament to ba mayam ama tawri afaba ne ba tawna sigi manung sida do mi hat di lek phi de ba
अद इमा जिंजना लोइना कीएबा बट थिंग चेंज सिगी चेंजेस से कोई उदबे यारोय